Ebushia from my mom, Aquaba, ever Ghana 70 VGH, necessarily like a comment, subscribe, turn on notification also so that anytime I post a video, it's a way to some make Ebushia for prior to I can say 2024 election. In fact, immediately I think after 2016 election, I'm midi for Prophet Owusu Bempa. Obeka say, Jomama election or lose you, and you big can see you. And Yakupon kasa na reject your mama. Sana odifo prophet also bempa be catch there. And was signaling yes say nim na ya so den esan fa mahama babiom no. Ni ebe si wo man we mu no. Nipa ebe wuwu no. Enye bete. Oka wie ye no. Ya nim ne ko pae. Esi ono no agrada manya asem. Na manya asem aso akotwo nim na esie ba aso akotwi etu akada fi bisa na police focus on him. Na police focus on him no. Ono feel say because ebi awo man pini na banti no. Anka say police won jana na say minim. And because of our experience from what we are told, and Nema Nibufu is start here say Kenya against NPP. After there. Se Ghana fo nim no mu sran ma John Mama be president bi ma eni ma be sisi Ghana no obi antimi tran Ghana Ono Yakubu aka say no akire no adane ne ho a enim ne no person oye say against no you say me yenim. But beyond ASR antics no apparently as I say ma Reverend Owusu Bempa kai from the initial stages no na no kre. Yeah, because 1 year, 6 months ni His Excellency John Dramani Mahama betina kunyam. Na sa 1 year, 6 months Mahama betina kunyam. Anyone now here truthful to himself or herself, because you say engoyi. Na enkoyi ya say enkoyi enye economy no kwa. Even the number of road traffic accidents, any strange occurrences. Say helicopter kotoe from helicopter. You see in Kolabi Eco Convention. Shim Mamunina. You say Accra Kumasi Kwano. Every single day. And just them there. Now, Ufara see I'm robbers. Kako Robbie Go Shop. And Rakabisan will be say I'm robbers. I call Robbie Go Shop. And I say, Papa Nasema Odi Kain Kayen. Yakupon ni nakasa. I'm saying anybody. I mean, we are feeling say because if you with me or sa followership or kasa obi abeji dindi. And I go back in NDC. But we beyond backing NDC, you know, I don't want to be any say, sa commission na say nema boni kwa na basis, you know. Omo itumi andani. It's a na ebrese say. Say bro. If you gonna afford next time we go to aba. Abeya anka. Yemfa prophecy no to nchen. Na yemfa party me no say, why na ya omo abema? Omo timi bo aman no. Those are the people we vote for. And yes, I mean the for Biago can say we never win it. Because I mean the for me an dream. Police chin the penal sound adwin. Oya de bonina emran na edipe. On the guy and the enemy. Kinu otufo oh we ko ababet wan ko ba ko ametem wan ko ba ko ametem Giving up. nya na Thank you. fere no nya na fere Okay, kura no righty. 30 seconds now don't see mama. no nya na fere no we are president and then no nche say what fere no otufo Thank you. ale Giving come up. on so me di manu si no na me ka che MP before say mesre wa omko omkubantu ye na ye nyina enye nuado ma tiuma Yeah. ka no enye other platform Yeah. rules no mo aka ko nye yen yanum na si efisi o nye nkofo na fi executive na ba no ye besere se obia ento abapa
Ye Okay. brofo a ombetimi adom party me da ase. Muni adwuma Me so pa me me da ni ase bi ase. Nyankopɔn nhyira wo. Mr. J, 5 minutes. Pa. Hello, boss. We there. Me da wase. Me chia atiefo nyina. We de kakra me kan se na nsem na wo ka se mama bai nsuyire esisi. Na nsem me tie Oman FM. Oman FM fo ye program bi. Yenia party panyini ba ko fresi so. Na nsem o kan no na enye. Ase obo Oman panyini na aba so se kan se nsem o kan ye se amanfo na de kan say rubber na yey obi a wo Give me up, obi a please. wo Winning. Give me up. Mr. Mema J, ne nyo ya Mr. mem J, ko obi bra. sa Na no, sama obi wo sa se no bie ko ni pire so free da. season. Hey. Obi sa no, J, Mr. J. obi sa O no se ko wan free se man ye bie ni season. pire so da. O John ye you. Sometimes wunya na normal bie. Obi wa John base you. Thank you. Obi wa John Thank base. you. Enti no ko free o man FM. That's it, ma. Thank you. That's Timothy asem no nam also can this for na kai say ya anka Let's anka move e kan forward, my boy. say anka Move forward, mama. el boss Me also pa chaka say anka it and this you. for na kai anka sansi we say na kesin I can say na na do penso a aka say hunu aka this for na ke kan kora no aka enye papa na wo ye panyini a wo MPP mu na wo frɛ kan sansi hunu we ya enye fine. So na ozu mpa kan na ye na Ghana for na nkasa no ye ntie so se mama be disu bi ma ensi me besisi no enya agro enam so no so no na funti on so no nam ti no Me ono ana na ka no ti so ko nyame jiska asa kra o se so da se enti me di me no me pa ya me bo ana se ba mi abede e be saba power na obi anwa de obi anwa to na sa musu sem ne nyina na de etu atwa ti me kakra me kan no Okay. kakra me kan no Nyankopɔn nhyira pa. Eso no adwenche. NK me pa chobra mu bi. Minua obi ahụ ya die. Yesu adom obi ahụ ya na outside so Yes, yeguso pa ye prepare ho se ye beba be kam ho efie. Okay. Ja school sama agi aka so wa hadu ba enche bia ebe wie ne ye na ya ba be kam ho. Good. Ne ekoso no, to be honest with you no. Ya na edu ba bia de bia na betai de ye ne mapa no a MPP ye no ana ya no obia wati Ghana a na adwene mu eda ho no onim se eba amamu a ye MPP but the reality no a dia na eseti in yen ankasa ye ho a ye ko am se papa bi ekasa asesi a ena amamu no MPP ankasa ye policy ene ye in life no say ye nya de ma ebia the voice ana ye nya de ma NK97 ye ya de de boa oman no ni ye nya so emfaso ne bi ye ra anodompre school akokoye ye no sabi wan fasika na mehye the voice botom okoye school so apa na okoye school no so patroti ase okoye school no a oba be kobi meso me ba be kobi me nua ba kobi enti eno ne ye frɛ no capitalist governance enye socialist because socialist na adwene ne sɛ yebu obia sɛ obia nye bi emwa ono ankasa no ho so ho enti sɛ wo no antimi amwa ho a obonhu sɛ odi sobo no kwa akobo obi foforo patroti ase MPP no akola kora a wotimu a woda yafunu mu ye nua no mo platform so yi obi abakora onyanwo no kora nim nyansa sei sabi mpreduasa NDC emaburu ani mpanimfo be aduasa aido masi wo cause MPP ni adwene no tieni ye MPP ya adwene no enya adwene a ye adwene se the voice
ba wo mia meto aduane ma wo ni o ana no dompre meto aduane ma wo ni o tie nie me wo secondary school. I mean, yeah, those days near very secondary school. You got to six form the many ade. O mama ya in we be secondary school. But in the reality no, me a bread de kum kufuo ba 1992 all New Rollins in ye nyina na di akire sankola. Patwa me point na say. Yeah. Aye di akire enye bibia na yesua nimdie bi free nimdie school enema na na yesua no na dey apply to the reality. But enano say MPP ni bi bewura mu obi bewura mu me MPP ni na maboa mu na mayesi a hwe opanyini ya no waka ehu say ntimi ba bi so emfaso ba so ana ana me nua bi enya FSHS emfaso ana eye ene se wo ade ya minority call ye minority ekọ ho nye se bi omokwakọ sopa obi nemum papa ye bie mo kura mo de akumawu mo hya ase mo do 50 something %. Okay, MPP ne be wie ye. Okay, say ye can Ashanti region there is only one hospital obetime ka say NDC hya ase no MPP betimi complete mom asa apart from that hospital wa Ashanti mamu nyinara eye MPP ene eye kufuo na hyase ye bewie omdo sabe kekan omantimi anye ke papa yenko the whole Ghana odi yemfa the whole Ghana kura bo de am se monko ye archives na mo put all the hospitals and governments na ba be from the Fourth Republic na mo hwe emududu a MPP etimi eko hyase no mawie anon beto aso efiri nkrofo bi die so mawie ane ne NDC enso ye ya it is the politics na ye o man Ghana mu no sometimes the reason tie ya na say MPP ye lacking communication yes ye lacking communication it is because ye believe say governance is continuous. That's the first thing. MPP ni bia wo ye elite no dwene ho na onim se anasa MPP ni kura mpasa bi preduasa wo hye ye funu kura nim se MPP ye bosuo ni yesu ane ye ban se ye ya amemu a ye ne se esa a friend saying sa first class world no patriotic me point na say enti mumien hwe ni se eniema na ekoso no sometimes they say ni ababe to Ghana for adwum ni say wo se ye boy eniema ho dawru eno ye very important mumien mo ye eniema ho dawru say na communication abasa Ashanti region kura NDC point mi anhya ase no manwie ba akokura no eno na ye say di ye adwuma ne yentimi emputu ye nyina say wo the boys ya otu ma meka so asem na tie ni ye. You need to collect all our facts and buy a hospital of facts. Near Shasi Yenri, Agenda 111. All those documents and our communication team now, I made them say that I no Casaba, I make Casa a call and penny for so. Almost from my year communicators, no communicators is any communicator be your communicator for TikTok. I want you in Eba. And to almost for some information in Amamo, and to be transfer Casa. Ye nim se ni ye ka ho asam ma ye ma me ye te ye beto ayampia keke because odi NDC ni kohia obeka ayampia but oni fact me sramo ada me de bia me ka se MPP no ye niema ya no mo me mfa engu nkrata ko ye akachefo ene ya kache sam na ye